sana witaro gitikero kora rege ndo gitikero fani ngatema kumubudia ngikyagera ukukwane muntu yo kwete adenga karongo mukwane laiga igo ngutwara confidence ona bako ndora akoreta magoko singaki lakini mwenda kumachoka kabisa kumutenga kababuya gakwenda kumurambura biyago kora igo igako ndora ngotware confidence nande umubangire burundu. Is it true? Sometimes the abantu bamoja nende mbali funny. Okay. Moja guys they are funny. Arolenga noro muoba na bako tema ugostua. Okay. Sometimes nenche before na chite umuntu akabantenga rorango buyago se akweta bol nero gokoro lakini chao kora okoba roche ngana ale konyegeribo. To me maybe abantu bamoja they are more friendly na abantu bakule. Okay. In fact, they respect them. Very friendly. That's what they say. Respect the dead. Okay. Don't fear them. Ntunto bobo eti. Iyo toba sigete. Inyoranga wasiriyo yomino. Kwagenda ka 14 good days. Toigo tachangendo. Kwama ya go after 14 days. Nesa andukire expensive. Otagete gari expensive. Eyangere expensive. Lakini gati atokore tiki. Tomageti. Omosani wa ningo. No yo kore nkendo. Nere babere nere of the Mambi botambe nero gocho muligiri lanchi mambi omorora mahoro gakuroranga imbuyali. Yes. Nande abantu abange mwanya bantu naja ko kore research yeme otanga mwanya bantu twanchirekera okwete. Okay. Bono yani njaga koleranga na gose na arwali nde tobokonye onde tayora nkonye ukweli lakini akarona kule you will buy me an expensive coffin. Okay. Abantu yani banje tumondo okwete. Ewono. That's why we are trying comment amasomo go satisfy abantu. Okay. That's why abantu squeezy umuntu arabagusira gusiya otigachi mocha chine ene chiri gusiya oiru mpaka Nairobi. Amindi thing ari no abantu bamanyi bakari. Oiru Nairobi. Why oko iru muntu Nairobi? Ekera arwale tengwa moire dara. Nyageta ari Nairobi. So abantu eto mbabwate tendency yo wanchwa mono ekerwa. Kero bakure. Sawa sawa. Actually moto yule kora senkendu ina ba kwanta mangana sana. Akwandira kwana geta yo monyo ite sumo ngaba kumotebinga. Yanti nawo te tuni sumo. Kababuya igo. Akomachoka kabisa. Mbori nganinki gantebinga uboge karango kwana iga. Ndaitengo tebinga tora confidence nande bone gasi ngonja kora buronge. Anyway, monje motegeli ngura na tora sege kagetari getambe mangana majago chasinjira jwe kerano baada ya tuenda kugenda rego tole no mosiyo uensemo ya Elma Funeral Services monje motegeli yo kolega sia senkendu ya nsemo ya St Catherine chuni gurugali monje motegeli kurwanga Elijah Makinya anjete wetogianga Elijah the Mortician.